Wenda! Yawe! Sa! Noko kwana rumbwira iki gahema. Kuje ngo ndagereka kunyomanga abakanyomangiye mbe habaye iki muhireka. Ibyo bimubaye ko nibiki. Dawuje ndashaka unja umuntu faranga dukeye cyo nikorera. Ngo ngwiki? Umuntu faranga dukeye nikorera. Naje nzoguma mvunukira ngaho tanti na kino cyo mu. Cyo kirumbo. Mbicho kirumbo mwabakobwa. Bezuze. Bari byo neza. Nta nisoni. Ariko umusaza ngana nkawe. Umusaza ngana nkawe. Niwe nguma mbwira ngo mama faranga. Ufite imyaka ingana iki? James imyaka 25. Nari ngurose n'umushitsi ngunzaniye umukazana. Abagapfana bagata. Ndawubiza ubwira. Urandiye wa kirumbo. Nyongereza amafaranga nigura akakabutura ko munsi. None je nzogera nta bega akabutura ko munsi. Apana amakabutura. Urandiye mbwira ko udanyi umukazana. Sinabona nico ntanga. Nkawe umariye iki kuri kirumbi imyaka 50 ufise umugabo ngana gutyo wananiwe no gutora umugore ngo uba ku rugo nk'abandi urandambiye urananiye mbira mu rugo babari atauje nagowe Maria nagowe Maria fata sesura mukubona masirana enda utwawe twose genda no ndaje kuramevye genda natumariye inkanzo yirabira ushigende nagiye gufanangara nagowe Maria genda hakiri kare Nada uzombe ninaza numugora uzombe ndingo koteshereza sha yo mara ndazomukura kamera Brasa, nonayo mbagogwa jerega mvuye hariya numva umuntu ibintu binihira sinarinzi kari umuntu. Eka nkubwira mwana 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 hiri mwe. Oya mbwira reka kubandanyurira. Je data yanyirukanye na bintu byose ngivyo yavyabimaye. Iri niba none yakujijije iki kabisa. Amora ngo je ngo sindiko ndarongora. None navyumvishe siso wawe gusa. Kuko kubungana ukutararongora ni kibazo, sivyo? Urabona ngamunda. Aya namagayaje. Ndakubwira rero urumva icyo kibazo cawe je ndazi ko nogikemura je nogikemura ubu nyene bagikemura ya 2 minutes kikemure nyamuri kibazo je nyamurira hari umukecuru araya ya umukecuru aya na mukecuru nawe nkuze jana mukecuru ushaka kurongora je wumvise rero ntabwo ari urongora n'umuntu umva atanga umutukora tugende ndazera kora karagukorera kuri aronka icyo ushaka cyose ndaguterura je tugende wewe tugende bagukorera umuti byushaka byose si ntware prema Mahoro muvyeyi aho nakakorerire wagiye he nariko ndashakisha twa dufaranga ni natubuze none wayanzanye nayazanye mve kwikorera ubwato nsigi umitwazivuganye Tora n'igihombe ngana amajana yo korenza ko yagacupa jewe ndashaka umuti cyane nguyu wa muti nage nawuzanye uherije ndawuhekana nawubuze none nawurose none mbwira nge ndakoresha nje ndakoresha ubunyene wisiga mu maso wisige no ku maboko abakobwa beza ushaka ucubaronka koga nshaka ucubaronka yanje nanje niba ari kwa shetani niba ari wo mwijuru reka mbere na handi ndasige ariko witonde ntutora igikobwa kibi oya ntubizi nzogusohokana tugenda i Kigali tujye ubuzima uravyumva kubera yuko isi ubu use nk'aho ari iyawe nanje gusa Seri biranejeje cyane reka nkubwize ko iyo Imana yaba yitegeza urukundo rwacu yoretse no mwijuru tugomba twikundaniye Sereka ndakubwiye nanje ntaguhise iyo turi kumwe mba numva umenye ndi mwisi shasha nta kibazo shiri nzogutwaraye nukuri kw'Imana wi
Oh, nta kibazo nubizi se ko ibintu ari orurayi. Umva reka nakubwiza ukuri. We ntumugireho ikibazo. Ntacyo bitwaye. Yes way. Cyanda kwemera man. Jewe. Oya none ni ibyo ntabireba. Sawa. Eko kwe. Yes way. Yes way. Yes way. Yeah. shaka ubwo cyangwa uvunike namenya bvemwo se kazima nafashe twanje hari ikindi nashaka se iki aco nazo gukorera umva nzogusha no mwijuru rito Oya. ndogoye nkuze nje gitanda gukunda ariko urabona guma mvuna gura kuko atasi Oya sinzanye. None sinkunda gukunda. yes way Maria, mwenye gahindutse umukecuru. Reka nawe n'umudayimoni mbunye umwana wawe araje angana agana ishengero ryawe none databuja aje gukirira mu maso yawe aje gukira mu biganza byawe dore mwami wanjye ntacyo nshoboye mu bwoko bwawe ndashoboye uyu mudayimoni amurimo izina rya Yesu amugabo kwa jina la Yesu uratakashaho mwana muto Imana irambwiye yuko mugisha urose yuko urose umugisha ubunyene yuko hariho ibyaha byawe mukundane bana bato mukundane bana bahezagire abaririmbyi muterure uyu mwana mumujane hariya mu nsago yego namujeho gute nari nahumye nari nabaye man ibi Sheri sa nyo ngwino hano ako mana mune nkiri joro mbyuje urambira ngo mbwire iki uri kurabyara kunuka mbwira cyo ushaka kumbwira nigire kwijyamira je numva nari bwa itiro ryari bwaye naranymanura ariko nkawe uraye kuri ndahariya urabona ntunzwe niki urutanga kunuka ndawutukanye no Mariya naje nakumariye ntarakira sa uragenda iwanyu bakikumarira mbe ndakubaze wanzanye hano ngo ndabe mu maso wanzanye hano amashugwe yiwawe cyane amagogo ntasigaye ndi nene nk'ubu nkawe nakuzaniye iki umviriza amafaranga nje guhaha amafaranga cyo guhaha je ntandi mafaranga nifitiye nyene amafaranga 10,000 zo kujya guhaha ibiki 10,000 ngo yayishike nka kuri ndaburayi igihe naguhaye 10,000 ni 10,000 bisi yose urabwo yatwara mu bandi bagabo uravuze ngo kuri ndaburayi je nanga gusumya kuri ndaburayi haje nanga kwasumya data wa ndera gowe cyubu nkene kuzandaga gusumira muri busheri shaka inyama nkumbuye na breba n'umukati inyama Tora ni gukora kuki kandi je cyo nangira abagore jewe none abantu mwege muri ibyo kurongora je sinzi byari byo jewe uje bivugisha bihagarara hamando nk'amafaranga nje guhaha Ndiza ndakugira ikintu wa mugore we je amanzo kumena amaso jewe nzamena icyasa kiyaza karibu haleluya aya ntazi none pardon konsanze kwaserere ngaha mu nzu n'ibiki mishwana bazi uyu mugore bimugire nawe musoba kujya byose ubimubwiye namaja ayo nivyo mu gitanda wa mugore pastor kaje byose ndabivuge byose nganda
byagenze Nyarabivuge byose. Ibyo n'ibanga ryo mu gihe. Uyu wa mukinage nawe. Yego. Rero ndawuhiganya nawe. Yo. Nawe. None bwira ngo ndakoresha. Abakobwa beza ushaka ushobaroka. Nuko byagenze. Rero ngaha mu rugo rwanyu uraziwe ko ari umukristo. Baza mwafise telefone ijya nkuru telefone ikuze. Ego hariho rero bita YouTube Gisha TV haracako ubutumwa bwiza bwo mungo kugira ngo muzohore mwumviriza ubwo butumwa ndazi muzobubaka Yesu abaheza. Amina pase n'abandi bose nzobabwira babirabo kuyo televiziyo kandi karibu kwishengero Ego. tose uduguheza Ese tuzuke tugenda. mu gatondo kakare.